Šta bi dala, evo, vjerujem da se nekako i u doticaju sa mladim odbojkašicama i tako dalje, koja možda, evo, 3 savjeta bi dala mladim odbojkašicama, koji rade svoju karijeru, koji su krenuli da stati? Šta bi tu rekao? Pa ništa, da budu uporni, znači najvažnije budu uporni, da će sve doći, da samo pokušavaju. Nekad se desi, na primjer, ti hoćeš, a ne ide. I na kraju, na primjer, ti pogledaš statistiku, ne znam, to izgleda loše. Ali da ti znaš da si ti dao svoj maksimum taj dan, znači ti si pokušavao, znači nisi odustao, igao si do samog kraja, do poslednjeg. Tu utakmicu se nije otvorila, sledeću hoće, imaš taj možda tu u odbojci zavisiš od mnogo stvari, od dizača, od dobra protivnika, od mnogo tu, svašta nešto ima. Ali suština je da ti probaš sebe da teraš, da budeš bolji. To što sam rekla, naravno, najvažnija isto stvar hrabrost, znači da uvek budeš, to je ono što mi po meni u Srbiji imamo dosta razvijeno kod svih, rekao sportista, hrabrost, da nismo mažene, pažene, ne znam, kao pre što vidimo ovdje u Mađarskoj, što mi pričaju stvari, znači potpuno mentalitet, ali hrabrost, da igraš hrabro, maksimalno moguće, da rizikuješ, znači da ne igraš da ne živiš u toj komfort zoni, da ti radiš stvari koje su lakše, nego da biraš stvari koje su teže. I eto, to je po meni neki do uspeha. Ako misliš da ti je lako, nešto ne radiš dobro, pošto ne može da bude lako. Ne smije, da. Slažem se, da. Da, mislim da je to stvar na kojoj smo dosta radili, dosta i razgovora vodili o tome, upravo ta razlika između performansa, rezultata, na kraju te brojke, statistike i onog angažmana, truda koji sportaš stavi na terenu i da u biti postoji ta fina razlika da na trud, na angažman utječeš 100% sam i niko ti to ne može oduzeti, niko ti to ne može uskratiti, a rezultat je nešto na što stvarno ima puno ljudi utjecaja od suigračica, protivničkih igrača, sudaca, trenera, uvjeta, rasporeda, utakmica, svašta nešto utječe na to, ali u biti je ovaj angažman baš nešto na šta ako se usmjeriš kvalitetno, svaki put može biti. A i na tome se bazirao naš rad, uglavnom da bude uvijek maksimalan angažman bez obzira na okolnosti. Jasno.